Крымском инженерно-педагогическом университете встретились выпускники отделения крымско-татарского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института имени Низами. Мероприятие приурочили к 55-летию открытия отделения. Долгожданная встреча собрала более 100 выпускников из разных уголков Крыма. Мен институтқа 1970 сенесі кірдім, 75 сенесі бітірдім. Әлбетте, мен балалықтан ожа болмаға істеген едім, ве менің арзум еріне келді. 48 ел девамында мен Крым татар тілі ве әдебиаты ожасы олып çalışам. Әлбетте, институтта алған білгілеріміз бізге пек керек oldu. Мен минетдарым анда çalışқан ожаларға. Олардың огынде сежде етем. Мен Низами адына институтқа 1974 сенесі кірдім. Университетке кірдім, өз ана тілімні да зияде, да терең öğrenmege, тек шевелавта konuşmamak, edebi тілінде öğrenmege. Gururlanam. Bu bizim fakültetin, bizim bölükün bitirgen hocalar. En vatanperver, en halk için kaygırgan insanlardan birileri. Onun çok gururlanam. Bugün bunları görüp çok sevindim. За 22 года отделение выпустило почти 500 дипломированных преподавателей крымско-татарского языка. Однако преподавать родной язык им было негде. Крымско-татарских школ в Советском Союзе не было. Но именно эти специалисты и заложили фундамент национального образования. Eğer de böyle bir fundament olmasaydı, o yerde bitirgen 431 hoca olmasaydı, diplomlu 5 yıl okugan gündüz bölümünde ve bayağı bilgisi olan adamlar bu yere gelip mektep hocalar olmasaydı, bek yazık olacaktı bütün bizim milli mekteplerge. Çünkü bu milli mektepler havadan düşmüyor. Onlar açılganda onun içinde esas hoca. Ve o yerde bitirgen hocalar bugün de pek de televizyondan başlayıp bilmem radyolarda, gazetelerde, jurnallarda çalışalar. Çoksu iş özün zenatı boyunca. Hocalardan da gayrı da yazıcılarını çağıraydılar ders verme. Mesela Yusuf Bolat, mesela Riza Fazıl, mesela Server Arifov ve başkaları. Отделение крымско-татарского языка и литературы было открыто в Ташкентском пединституте в 1968 году. Это было важным событием для всего народа. İşte bizni sürgün etkeninden son 44 senesinden son haber algandan sonra yani Taşkent Devlet Pedagogika İnstitutu'nda Nizami adında Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak ve o yerde ali malumatlı mütehassıslar hazırlanacak. Tarih Filologiya Fakülteti var idi, onun erkeninde açıldı. Evet, eşitkenler geldiler, verdiler ve 5 yıl devamında pek ısrarlı çalıştılar. Can kuydurup çalıştılar. У истоков отделения стояли крымско-татарские преподаватели Абдулла Балич, Мемет Умеров, Джафер Бекиров. В первый год на отделении обучались 28 студентов. Поначалу здесь не хватало преподавателей, не было учебников, но уже вскоре, благодаря упорству преподавателей, были составлены первые учебники. 1968 senesi açılgan bölük, 1990 senesi üniversitenin kararının kapatıldı deyip ilan edildi. Çünkü Ahmetçik'e avuşkan zaman geldi. 90 senesi SGU'da Frunze adına Simferopol Devlet Üniversitesi'nde endi bölük açılgan idi. Rahmetli Cafer hocamız olar yetekçilerinden olar yaptılar bu şeyini. Abdullah Baliç, Айдар Hoca Меметов, isimleri koşkan insanlar. Выпускники отделения крымско-татарского языка и литературы – известные филологи, журналисты, вносящие большой вклад в сохранение и развитие родного языка и по сей день.